Bantah dia ya. Hei, oh deh. Iya. Manja ojek. Ya, Aris bisa ngejam ya. Itu kakak ya Aris ya. Gue apa nih Aris? Kami ke lapor kawa Aris. Wah, tua. Hei. Di jam series itu dia diopor kawan. Sorot sekeliling loh Res. Tanya kan aku lihat matanya gitu. Sekeliling tuh buka buka matian kok. Masuk Aris ganti-gantian. Awak yang mundur, Aris tetap jalan. Jadi kawan-kawan di rantau nampak kan. Bantah sap ditambah sap. Ya. Yo. Alon le jauh le tua. Lama bana. Nunggunya tadi udah ada uang tuh.